Stephanie Gio għandha 43 sena u qiegħda fit-tieni sena tal-kors fil-Mediċina Veterinarja fi ħdan il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija, l-EMCAST. Esperjenza pożittiva ħafna, nitalmu fuq suġġetti varji, kemm minn letturi Maltin kif ukoll letturi li jiġu minn Barcellona biex jagħmlulna l-lectures hawnhekk. Konna wkoll opportunità li mmorru aħna stess Barcellona nagħmlu qisu dawk it-tliet ġimgħat fejn ikonna esperjenzi fil-laboratorji tagħhom u wkoll il-fatt li nitalmu suġġetti varji fil-qed nitalmu fuq il-ġenetika, fil-qed nitalmu fuq l-anatomija, jew inkella l-epidemioloġija, statistika, suġġetti varjaw ħafna. Il-Masters fil-Mediċina Veterinarja fl-EMCAST huwa l-ewwel kors tat-tip tiegħu li jippermetti lil studenti Maltin jirċievu l-warrant ta' vet lokalment iżda jiftħilhom il-bieb biex jaħdmu fl-Ewropa. Il-kors, frott kollaborazzjoni bejn l-EMCAST u l-Università Awtonoma di Barcelona, ġie mniedi fl-2024, bl-ewwel grupp ta' studenti jiggradwaw fl-2029. Francisco Perez, wieħed mill-letturi Spanjoli, spjega li l-istudenti jkollhom iċ-ċans jivvjaġġaw lejn Barcellona u jkollhom esperjenza prattika fuq apparat li qatt m'hawnx f'Malta. Veterinary medicine is a discipline in which you need a profession in which you need theoretical and practical knowledge. For the theoretical knowledge we are doing online, because we are working in Barcelona also. But for practical, you need hands-ons. In this case, we will do some practical here in Malta, but they also will come to Barcelona. Id-deputat direttur fiċ-Ċentru tal-Agrikoltura, Akwatika u Xjenza tal-Annimali, Malcolm Borch, spjega li fi proċess teżamijiet li sar qabel l-istadju ta' applikazzjoni kien hemm madwar 40 student. Bħalissa, fl-ewwel u t-tieni sena hemm total ta' 15-il student. Dan huwa hemm sillabu li ilu jiġi mgħallem għal ħafna żmien, hemm din il-fakultà u din l-università għandha reputazzjoni tajba ħafna f'dan il-qasam veterinarju u allura aħna qegħdin nużaw replika tas-sillabi tagħhom tal-kors tagħhom biex nassiguraw li il-livell ta' edukazzjoni jintlaħaq. Il-kurrikulu jkopri wkoll is-saħħa pubblika veterinarja u l-farmakoloġija u jipprovdi placements li jgħinu biex l-istudent ikollu esperjenzi professjonali.